Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Unong yalam galiang bersya o Dr. Mukul Sangma unia kun arteli ki constituency haka election MLA Arjar Pulai ya kani la penmena da ka All India Trinamool Congress haka jing penmena kertong jongka haka rutrek ukalan kor Arjar Pulai ki arteli ki constituency ki ba o Dr. Mukul unia kun kadai ka songsak bat ka tikrikila constituency ka songsak kadai ka constituency ka ba umi khmat menta kat ba ka tikrikila pat kadai ka constituency ka ba mikmat da ujimi di sangma Ujimi di sangma ula job ya ka election MLA Arja Khapra na tikrikila na kaseng Kongres Henry ulamino na ka Kongres haringkat bat kiway pat ki MLA banyaso siya TMC bat mantapat ulamino na ka TMC bat ula penkre banyakun na kaseng NPP Henry u Dr. Mukul ula let siya tikrikila banyakun persya yu Kumban syupengkan mahang ni bahaka election MLA Arja Khapra ru u Dr. Mukul ulai kon arteli ki constituency kata na songsak bat na ampati bat ula job na baro arteli Henry Khamadin ula resign nyo kum u MLA jongka ampati bat ula penyakun da ka kun jong u kamaini di sira bat kala job. You can put it that way, that it's based on what we feel is necessary and it's part of our political strategy as well.